Dadi anu wawang perabdi Sayuanti guru menawi to enten sang wau prapto niki ngusak ngasih rek tengahe yang setro yeki sirut narasinge ngoyeng medang kemulan Prabu Taki Pati kang pepasih tuh Dewa Ratu sing jadelen ane ngusak ngasih dini nyentolo Prabu Taki Pati uling jagat medang kemulan tuh Dewa Ratu kengken jadi lo Metiosa medang kemulan kamu sisia medang kemulan saya ajak mengejar sewatek di kandang para janda ketekan sirep Prabu Taki Pati rengoda kena Nejani melang tinggal hangsannya nah iya tiki bagawan barang Arab ngawi biar para makan makan buku yang ada warak podius sedelemu berwarna di kandang keratuan nih gurun wakil ini pegawan barang sehingga mundur atapak lakar ngaenan jagat cina penyah itu di medang kemulan yang tolo iya sayuati guru ingin itu ya kanane wang sakti sinunggal bagaimana kon watek sisianku sedaya lamakannya sidang parak lawan tesira ramai ya bapak iya ini sampun ketemu guru mesandetan di bawah yang ditang nauhin para sisian Ratu Makasami nalo lo aden mau ajak mekejangan telo butuh buti kalau kali lenda-lendinya lo pada siaga yang deweknya ini tangkil dari guru lo watek sisianku kita bersama Megebras lo bersuang banyak lo nah nih jadi melang aliang ibani tongos lo niki sisian guru sampun Makasami ya Ratu sisianku gitu bersama sisio aja onya nyentuh nyai lo mangkire ngona kena penantuan tesir ramai ya bapak nih jadi melahang sanyen meti ngehang to bawa si doti guru lo Wapan kelama dia sirah seri Haji Taki Pati ngawi biar para marwan tenikan Papa nih Prabu Taki Pati uling ke bendang kemulan ngusak ngasih dini jagat apa dane tengahnya setro nyetolo lenggana cuy merjaya sirah ramai ya bapak oke enak pebareng lawan sirang Tuhan te ayo amin sih waru nugraha yang ini Bhagawati marwanten di kandang Madian Pengaskara nah nih jadi sing jadelen pejalan lo jak mau kejang lakar tangkil nih kayangan dalam jadi nunas panugram nyendring itu yang betari nyentolo yang apa menyitengken rumut apa tapuan matur kita bersama ngiring apa pusing matur nyai ngomong tuh Dewa Ratu Watasa iring ipun Ratu Yoyon tadi mangkane nak tut lampak sir ramai ya bapak kaya mas
Hei, Singgih titiang guru. Nakon pepareng lawan Sire Ramaya mampu amin teu waru nu gerakan yang kaya. Singgih nade jani bangun-bangun nyiring itu ti guru kekayangan dalam yang jani lo bangun-bangun nyi lo. Aliang-aliang ibani tongos lo negak-negak nih lo. Don mek anu reueus bawa nafsu